الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syukur Qurani nikmat bagi Allah Subhanahu wa taala.
صلوات سلام لهم الدعاء قراني من أمة جماع النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدمي صلوات سلام جا إكلك فانك على شابنا درشهابين شامل القرآن مدد فاونديشن के रईस अब्दुल्ला समीर मदद फाउंडेशन के बाणी इब्राहिम उस्मान फाउंडेशन के मेहा मेंबरों तरस अडो समा वडांग तिबे एमेहा अडो हिंतेरी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मिरेगे मिदारो सकी तुलादु गलो बतरयतुं के हितौका दीनी रूह आला कोरम के गोतुं मदद फाउंडेशन उनकुरिया गेंदा सिलसिला दरस तग तेरें दरस बेबी गेंदारे दारुस फट्टवा देवी कीरत गुरुआन के बरकातु शफका मोहम्मद समीर मिरेगे दारुस के मौलू की लो मरालन जहेने मी मौलूअं इंसाफ को मिरेगे दारुस दिवानी अशेख आजिम हालिद मिफला दारुस से कुरिया गेंदवेनी वरगिना फरात के यही तरीका मायको एगतुं मी दारुस यही तरीका फोर को देवा फावा फरात के ओशन राइडर्स कोर्टयार्ड मोल्डियस तुलादु स्कूल तुलादु काउंसिल तुलादु अंगन के तरह के मसके कोरा कमेटी कोको काम दुनिकोल रिसोर्ट अब्दुल्ला रमीज देखुन के बात तुलादु मोहम्मद मुईद इल्दोली बात तुलादु तारुसंग यही तरह कम फोर कर देवी एमे हफरात का फाउंडेशन के नाम का वरंग हाश शुक्र रद्द कुरंग दें आलुगन में फुर्सत अरवानी मेरे एक दारुसंग इंसाफ कर देव मा अशेख आजिम हालिद दारुस नियमों सवाल करूँगा फुर्सत हुलवा ले फावा वाह का एमे आबे फुलूँगा मालूमात तक आदा नवाल بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آده मिरेगे मौदू लो मरालन जहेन दिम्मे मी हफला नो तुम्हें प्रोग्राम फेशुमुगे गोतुंगे किएवी आयत तकुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए बयान को दिवाफा व वाहकत ए वाहकत की हकीकतुगा मिरेगे दरुसगे खुलासा कुरें होरी मी दरुस के कुरें होरी बात हो गए रात कुरे विद्या ए आयत हो गए तफसीलक अळगोन जहलवे तो मसे कुरान कोम्मेकस अळुम्मेगे तेरिंग बुद्धि हुरी कोम्मे मी है कबूल कुरान हकीकत मी अळुम्मेगे दुनियागे दमफळी हमो मायकुगा अळुम्मेगे तेरिंग हम कोम्मे मी है क्वेस लो मरालन जहेकं मी देबस नुवे हकीकत मी अळुम्मेन्ना दुनिया दक्का एम्मे बोडु एं हकीगे नमसे हकीकता मेदुगा अरुम्मेगे तेरिंग अल्लाह रहमत लेवी मधु मीह फियवा गिन बैकवाणी वरबोड़ा गाफिल वे गुस्सा एमे मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे हदीस फुर्तक अरुम्मे नजर हिंगा लायरु अरुम्मे न फिन्नंगोती मीह का कुरिमति वाने एम्मे बोडु एम मुसीबत की एमीहा मरा मेदुगा गाफिलु मादमा इस मरोदाने कमा अल्गुम्मे में कबूल करूं अल्गुम्मे के हितुं फिलागिन दियूं ए वरब बड़े के फानो बारों वाफावे मियम्मतुगे मीहुन्ना मुस्लिमुन्ना मरुमतिं गिने गिने हांदुमा कुरुमा इस्लाम दिन इम्मे फुर्त में फशिगें याद वस्कोलो गबरस्तानों तक ज़ियारत करूं मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनुना नहीं कुरब वाफावे नमस वकीसाबकुम हुददे अला फजूरुहा फतिबामिहुम ए कब्रस्तान तक ज़ियारत कुराश फइन्नहा तुذكركم الآخرة एहनी फयहम कशोरुम कब्रस्तान तक ज़ियारत कुरमकी ए आखिर मतिन तिबामिहुन हदम को देने कमके अक्सरो ज़िक्र हादिम लज्जात दुनिया के
لذت نتكلا مرمتين تيبامهم جنين هدان قراش إهم كوريج سلف الصالحون إبى بيكلونجي بدلون تان إبى كلون نموا نلبوا مرمتين هدان كودينوما كم مسفرق جهه وبه نصيحة دبوا فمنوي أرممنجي إسلامي تاريخ بيان في كم قاوين مس مي مرا به قطن إكيك زمان تو إكيك بيبي كلون دكوا فاوا بندوا فاوا ورن عبرت تري دارست فيلان ولا تنجبوري إيقطن ألوهم كودا كودا واه كتيبه فرنا كيال دينن مي دارس فهم إيقطن أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك أموي دولته خليفة إفارقا مي خليفة حج كورب داتوري مكة حجو متكا داتور كورب حجو هوريها كمن نيمو على مفوقا آمكم مسلمون مهارو اسكانتا كورا فدان مدينة زيارة كورب مدينة وداك مفردمس خليفة مدينة أهل ورنجي غاتم مي سوال كورباني تيبامي هونجي تريغا هوري أصحاب بيكالونجي كيبان علم حاصل كوربا فوري إمي علم وري بيكالكي كم بيكالتوه إندو خليفة مدنوني أبو حازم كيا بيكالكي تمنى من كتريغا هوري إمي علم وري بيكالكي أي أصحاب بيكالونجي جيلو نمي تابعي بيكالونجي دوسورو إزمانو غاواني فشيفا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانو قولو بيكالونا كيي أصحاب بيكالو يا فوق وඩාගෙන نبي දෙවන ජෙනරේෂන් උත දෙම් වඩාගෙන نبي බේකරුණ මේ කියනි තාබියි බේකරුණ තාබියින් ඉතරේගා එදොසර ෆාහක් කොල්ලේ බොඩ ඉල්මු රෙංගි අබු හාසිම් කොම්මෙගස් එක්කොළග මිහුරි ඉස්ලාමි උම්මතු ඛලීෆා අනෙක්කොළග මිහුරි මදීනා ගොරේ මේ බොඩ ඉල්මු රියා වර බෑර වාහකතගේ දෙබේකලුන්ගේ දෙතරේගා දෙකියුණ ඒක තෙරෙන් ඛලීෆා කුරවි වර මුහිම්මු සුවාලෙන් අරුමෙන්ගේ میرے موضوع وربودا غلے سوال خلیفہ سوال قربانی یا ابا حازم اے ابو حازم میں لماذا نحب الدنيا ونكره الموت كيف هي تمنا من گهتوغا دنيا يها بودو لويبن وفا مر نورهن تريكن onnani دنيوي كنكما ahar men gehittuga eha bodu joshe eha bodu foriyen onneru ukhrawi hayata gulun huri kandattaga ewaruge joshe foriyen nuhunnani kivegen heyya alumenge terega kuliwaru kuluma sagarajje huma shota bebuma demme siyasi eki kebunta bebuma mifada duniyawi eki ki kankamuga mihunna fori kivegen heyye e abu hazim me ukhrawi hayata gulun huri kankamuga nuhunnani miskittaka namawtan ifaden fura nuleveni kivegen heyye dini darustaka mihun as etantan tojjehi furegen nudani kivegen heyye allah ge zikru kurwe majlistaka mistagu hadir noni kivegen heyye mi suwaluge mafhumaki duniwi kamet tanegge wojji alumenne inge ma duru rarasum furagen bes mihun e baade e sakaratu ge kuliwarega bairima kive nuhibbu dunya dunyawi kankaman onna lobi كمكس بمهم سؤالك جوابك أبو حازم علم ريا ببدال وني إيه خليفة إيه قلت كنتن وني لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة تيبامهم كوريها وسكمكي دنيا عمارة كرمة دنيا بي قطن كنكن هوداك تم تيبامهم مولي حكتها تيبامهم مولي هوريها وقت تيبامهم هسكوريه adi duniye hodan tiyabamihum masakke kuriyuruga tiyabamihum wani tiyabamihum ge akhire kharab kollafe barbad kollafe duniyevi gotun kuriyurun hodumattaka bayfaru anakage haggutakan aragannani duniyevi gotun kuriyurun hodumattaka bayfaru allah subhanahu wa taala haram kuravi ekiki bodati faafatakan aragannani emihege viyafari fula kurumattaka bayfaru ribawi lonutan nagani दुनियावी को तुम कुरियत दियो मट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला अदा कुरंदे हग्गुतन अदा अणुको
ನಮಾದು ಕುರುಮೆನ್ ನೆತಿ ಎಮಿಹಾಗ ವಜೀಫಾಗ ವಿಯಫಾರಿಗ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಎಮಿಹಾಗ ಮುಳಿ ಉಮ್ರು ಹೇದ ಕುರನಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಕುರಿಹಾವಸ್ ಕಮಕಿ ದುನಿಯಾ ಇಮಾರ ಕುರುಮೆ ದುನಿಯಾ ಇಮಾರ ಕುರಾನ್ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿರು ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಆಖಿರೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಮಣಿ ಬರ್ಬಾದು ಕೊಲ್ಲಾಫೆ ومحال أن يسافر الإنسان من العمار إلى الخراب إنساني هم بدي قبول كراك من نوحي إمارة کو ترقی کو بنا کو فوی تنکوں برباد فوی تنک دان این روحین ہے یہ نوروحین اے معلوم میں ورب بوڑا سمالو کن دین جے کم میں بھی سالے گا ಇಸ್ಲಾಂ ದಿ ಮನದನ್ನು ಕುರಿ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ದುನಿಯವಿ ಗೊತ್ತು ಕುರಿಯರು ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದುನಿಯೇಗ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಲೆವ್ವಳು ಮಕ್ಸದ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಸದಂಗೆ ದುನಿಯಾ ಇಮಾರ ಕುರು ಖಲೀಫಾ ಎಕ್ಕಮುಗ ಆದಮುಗ ಫಾನು ದುನಿಯಾ ಫೊಣುಗುಣಿ ಆದಮುಗ ದರಿಂಗೈ ಈ ದುನಿಯಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗುಸ್ ಅರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಕಂಕಂ ಬಟ್ಟಂ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಏ ನಮಸ್ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಮನಾವೆಗೆ ವಾಕಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಗ್ಗುತ ಹಂದ ನತ್ತಾಲಫ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ ದುನಿಯಾ ಹೆದುಳು ನಮಾದು ಕುರಮು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಂಗೆ ಇಶಾರು ದಾಯಿರಾಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಅಳುಮೆ ಕುರಿಯರು ಹೋದಾಂ ಎಹೆಮ್ಮಿಯಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಂಗರ ಅನುಗನೆ ಎಹೆಮ್ಮೆಗೆನ್ ತಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವಾಸ್ ವಹಿ ಕುರವನಿ ವಲಾ ತನ್ಸ ನಸೀಬಕ ಮಿನ ದುನಿಯಾ ಅದಿ ದುನಿಯೆನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಲಿಬೆನ್ ಎಚ್ಚೆ ನಸೀಬೆನ್ ಹಂದಾನತ್ತಾನು ಲೆಬ್ಬಚ್ಚ ಕಿ ದುನಿಯವಿ ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ಕುರಿಯರು ಹೋದಂ ಮಸಕೆ ಕುರಾಶೆ එන්නම සෙයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එංගෙ විදායරාගේ තෙරේග දුනීවි ගුතුන් කුරා කොම්මෙ කමෙබ්ස් අල්ගොම්මෙන් කුරම් වී අල්ලාහ්ටක ඉලාහුගේ දීනට්ටක විෆාරිකු මුස්ලිමි බාවර අස්සාබ් බෙකලුගේ තෙරේගා සබ තිබ්බේ විෆාරිකු බොඩති විෆාරිතක්ක වර ෆාහක් වල්ලේ බොඩති මහුජනු මුස්සනි මිලියනරුන් එබතිවි සහාබින්ගේ තෙරේග ඒ විසාලෙගා ෆාසා හෝදුන් ඒ මනාකු විෆා කමෙන්නු එකමුගේ බේබේ කලුන් ඒ මුස්සදිකමුගේ බේනු hippe vigoen ei algommenna medu ibrate e musandikama ekus Allah subhanahu wa ta'ala ada kurunje haggutan ada kurumuga evves farwa kuda kurume neti ebe kalunge haya wetu korbi e musandikama ekus evves minwarege bodakame kibururikam neti duniyege haya wetu korbi e musandikamun hagigatuga ebe kalun duniyega egeteren bay bebe kalun surugege ufawerikamuga khabar hodde em algommen darin nabis miedu algommen e darin tarbiyatu quraruga warabboda visanje hekam mi e darin ki hamay ken maddiyata dunevi kankam gus hussafa bay gutuga algommen e darin tarbiyatu kofikamuga wani nama madama ekama algommen member families hitama quran ege badaluga e darin ki duniya ekuga adi duniya wurmes wakim boda ukhrawi hayata algommen tayyar qura darin teke kamuga algommen darin hedeto algommen gadala masih kuranji ekan kurevene emme furatama timage amil nafsu tima emagan amuralage man Allah qur'an ga wahi kurwa fawe ya'lamuna zahiran min alhayat ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun ebe amihunna dunyawi hayatu ga zahiran mihuri kankan dunyawi kankan wara rangalange be amihunna ngenge algommen dare miedu waram molo ingires bah waram molo baikudin science waram molo dan hisaba waram molo dan ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗುಳು ಏಕಿ ಫಣ್ಣು ತಕ ವರಂ ಮೊಳೋದಾನ್ ಏ ನಮಸ್ ವಹುಂ ಅನಿಲ್ ಆಖಿರತಿ ಹುಂ ಗಾಫಿಲೂನ್ ಎಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ವನಿ ಆಖಿರತ ಮೆದುಗಾ ಗಾಫಿಲ್ ವಗೆನ್ನೆ ಆಖಿರ ಮತಿನ್ ಹಂದಾನ್ ನತ್ತಾಲಾಫೆ ಎದುವ ಸಂದಾನ್ ಕುರಾ ದಾರಿಯೆನ್ ಎದುವ ಸಂದಾನ್ ಕುರಾ ಮಿಹೆ ಎಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಇತರೆಗಾ ನುಯೆ ಎಮ ದುನಿಯವಿ ಗುತು ಮಿ ಕಂಕಂ ದಾರಿನ ದಸ್ಕೊ ದಿನುಮಾ ಎಕುಗಾ ಎ ದಾರಿನ್ನಕಿ ಉಖರವಿ ಹಯಾತನ್ ಅರುಮೆನ್ ತಯ್ಯಾರ ಕುರಾ ಬೈಕ್ ಗೋತುಗಾ algommen hadanji komme gas komme deenegge komme millatege komme mazhabege mihikus qabul qura haqiqatan mi marwanek kirtu qur'anuga Allah ta'ala wahi qurwa fa fadin kullu nafsin dha'iqatul maut komme nafse marugera hadekene mi ayatuge mi hisaba kurihame mis qabul kala kodigen nuwakama qabul qura mihum etistu mulhidun emihum mis mi ba qabul kure ei komme nafse ves marwanek e hindu evves christian evves huriha ves qabul kure
komme mihekkus marwanaki den effahu insana meduga kantatta vegen da gota meduga eki aqidata hoga eki qabul kurun tan ebore batil aqidata hoga ennames ei hagigatuga hisabun alwon menna ehen batil aqidata hoga mihunna mi farakoddeni den ayatuga miyon hisabu ma Allah wahi kurawani wa inma tuwaffawna ujurakum yawm alqiyamah den efawga ebamihun nan hamakashorun ebamihun kuri amaltaka ujura devun wani qiyamah dohuge faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz fayamakashorun narakain salamabbe suruge wadawe jamiha dan nashi fayamakashorun ena kamiyab wajkan kashore ya mi arumen muslimun aqidak marwane kan adi efahuga dunimatiga kuri komme kamakan Allah subhanahu wa ta'ala algumen jaza devwanak ei heo rangalo amadu kamuga avejnama algumen ekamuge heo jaza ei nuba amalu kamuga avejnama ei nuba amal takan Allah subhanahu wa ta'ala azab devwanak mi algumen ehen denhuri batil aqida togmi hunna faro kora hisabaki kommekas mi maraki mi komme mi hekawas baddal qur'ane emme nurakkaateri emme biruweri emme nama wagut kolo emme nurakkaateri wagut kolomi hama yaqinum bas mi wagut nas nudana ei kitemme rangalangulu mihun kamugavis kitemme goskongulu mihek kamugavis komme mi hekawas maru as baddal emme nubanu defa jabbar khalaku kama dawa kore firaunu gatavis malakul mautu ge faanu wadag maru hippevi emme man insana Allah ke hadratuga emme lobuti kam bodo insana argumenge man nabiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekadege faana wes maru as baddal kuri Makkah ge mushrikun ge terin Abdullah ibn Ubay ibn Khalaf idduhega mi nuba kafaru kalege man nabiya sallallahu alaihi wasallam ya challenge kurmattaka ena mi annani enage atugawe fiwe fawa kashigande hifage as man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge kurfulumatiga hutti wadagin e kashigando e hikiwe fawa kashigando fundu kolluma fawga e kashigando fundu kolli enage mushiterego e chita jabbuge tere mukalama fawga mi bunani e muhammadu ge faane kadege faano ti bunani heyye Allah subhanahu wa ta'ala mi kashitan ekkurabba qiyamah duhuga alun gennawane kama man nabiya sallallahu alaihi wasallam kuri formatiga challenge kurawani ya muhammad ata'zimu anna Allah yub'athu hadha e muhammad mi kashita mi gota fanave veeranave veyya vegendi mafauga Allah ta'ala alun e huriya echen ekkurabba jama kurabba maslabba kashita furiyam kurabba alun emmen rujua kurabwane kaman heyye kadege faanu tiya vidalwani egotan hiyati da'wa kurani e ero ekade faanu makki dawruga war boda makki dawruga bodan asmeti islami aqida ya gulum huri wahakata alun diruwane kama surugiya narakyaga wahakataka makki dawruga magadugo tegge aswani mifada wahakata boda madina ngam foga madani dawruga madani surat tawga boda denhuri islam dinuge hukum fuluta boda bayan wege mani ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ثابت كما يقول لك فان جواب دي بنعم آيك يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار الله غندي بدالو من الله سبحانه وتعالى تباوس مرغنوا تبا ويب وغندي مفوغا ويرانا وغندي مفوغا يبعثك الله ألون ديروا تبا كبر نروان الله تعالى يفوغا ثم يحشرك ادي تبا محشرك ميدانا الله تعالى تبا محشرك ربان ادي يفوغا تبا نركاغ تيرن الله ودوان ان نركاغ غدفد عذاب تبا الله تعالى دبان الله سبحانه وتعالى يبغتوغا هنغدوغا متين جبريل فانو فنوا ما النبي صلى الله عليه وسلم مچا باولبني ياسين سورة هدها حفنات فانه أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين كذلك فانا فينودا نغنى وهي الله سبحانه وتعالى من إنسانا كودا كودا نطفة يكون ليتككم هدهم فوقا دين اينا بيه فإذا هو خصيم هندان التالي
ena aslu ufedegen agoy e kuda kuda fentikkagun e foga gandu lekolaka e foga ega maslabwa kashilabwa wara nikamitikama akuga Allah subhanahu wa ta'ala heddebi makhluqa kemi kalege faano vidalo washi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim e nabiyay kalege faano vidalo washi hama kashawrun emme furatama mi insana heddebi Allah alun e insana devana faharan haddawa e insana mahshar kurawwan hama kashawrun kum khalqaka behegotun Allah ta'ala mola denawdigembe emma mi ayatan alrum nazar hingale salrum ne yagin kashawre babe Allah subhanahu wa ta'ala alrum kum gotaka dunimatiga marwagen die kamuga avis netiwe fanawagen die kamuga avis Allah subhanahu wa ta'ala alrum alun dirwa mahshar kurawwan ekamu salam begin ba ibs insan nuwaka ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga ekeki janaza tan hingagen die ekeki waguttoga ashabbe kalun marwe fasdana lewe mundiya bay waguttoga ma nabiya sallallahu alaihi wasallam me babay algum minna mi marabe hegotum mar tafsil kun kiyade baf ege terin algum minna fennangun emme tafsil en hadisaki bara ibn azib radiyallahu anhu kibain aswa hadis fula tangulo digu hadis fula henna ismi algum minna mi hadis fulu rangalan algum me sikundiga harlaafikamuga wani nama algum minna mi marumatin handan kura e mi maruwegen da gadiga khantavegen da goy wara tafsil kum mi hadis fuluga bayan kura wafe bara ibn azib radiyallahu anhu idalwani eddu hegga timam bekalun madinaga ansariya bekalun giterin bekalege janaza yagin timam bekalun madinaga gabrustana wadagen neme timam bekalun wadagen neviru walu ekkon tayyaru wefanwatibe timam bekalun etanuga madukollevime nabiya sallallahu alaihi wasallam ge washagen huriha sahabi madukorabbagen hunnabi ma nabiya sallallahu alaihi wasallam kayfanu istarajhagen istarifulu bima dima balagen kayfanu hunnabi atugoy dali kolakon bimatiga kurassomungen devi kulliyaka timam bekalunna dimaya ekade fanuge moonufulu kurimatu korabba hadis fulu kurebbiye ekade fanuge lofulu ebagutuga karuna fodutan ohore mundiye eki beeru miulani sahabiye niyavegin bimuge adiyella walakonna mummidani eme wagutaki mi mu'minunge hittakan hagigatuga waran ehen kala asartaki quran je wagutenge emes almen meduge halata balafikamuga waninama almen ghafil fa min warki bay fahar emmen nennu bay fahar madunnamas almen fenna manzara mi janaza gosses almen ge behi samasa ko sakaraja miulani mihe ko marwegen ena waluda ekamuku eta janaza ngasti bay mihun hi samasa ko sakarajje homuga mi maraki kiha warge ecchekan almen tasawwur nukurevetibe e darajayen almen kankan edani ehennama ewagutuga emme kudaminu almen nukerene hi samasa ko sakarajja rangalu mihe ko anga mihe ka bunale faana mihe kan hinitu ele faana ekamuku ei sakarajja maja kuran iman terigan wen hite mi mara behegotun mi maruge tasawwur emihege sikundiga o mihagu qur'ana zaatu ke kankam nunge kommegas ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ewagutu kirti korabbi ekive e ekadege faana wesse maru baddal qur'ana ke ekade faana ngidabba alummeteren komme mihaka wesse e halatu baddal qur'ana kan e visnu horje emiha hama gamus emme kodamunu emihage nafsa meduga emiha biruganna timanna madama maruwegen timanna kafunko timanna ga macca karnamaadu ko timanna bimugadiel levegen dairuga timanna ya meduga kantavegen daane kinetto e suwalu enage amile sikundiga da urwana ehme man nabiya sallallahu alaihi wasallam egotuge kayfanu ekama birfulu gem wadagen kiritu koromungindvi hadis fulu korevi ista'iddu limithli hadha al-yawm ya ikhwani eti man kalege fanu ga khunne tiyabamihum mifada duha ka tayyar wash e marwafawa sahabi e mayita e qabran ishara korwa hadis fulu korwani ista'iddu limithli hadha al-yawm ya ikhwani eti man kalege fanu ga khunne tiyabamihum mifada duha ka birweti tayyar wash mi marwadana duhattaka tiyabamihum tayyar wash mar tayyar wash e duniyega Allah taala mi devvi hayatuge beenumaki mar tayyaro marwana duha e algum mitibi
haqiqatuga Allahu ge hadratak kura daturega mi daturu gos mi nimeni duniyage damfali mi daturu gos mi nimeni mara baddal kura hisab e mi daturuga kottu algon men jama nukufikamuga waninama mi daturuga waran halu galgon men uleni algon men beerumacca mahebbanandi swemfuliya gende dale fuliyen icche gende biskode keken icche kalan gende hedika kola gende kivve e kommeswarage daturukam merane badu ha hunukan tahammal nukuran wegen icche mi gende එහෙම දතුරකන් අරෑරුගා ඒ දතුරුගේ කොත්තු ඒ දතුරක එකශීගෙන් වා වර අරුම් මෙන් අතුගා නැතිජ්ජ නම අරුම් මෙන් වර බොඩන් හාලුග ජෙන් කරොහික්කාන ෆෙම්බෝවාන බඩු හැවාන ගොස් කායිච්ච නුලිබෙජ්ජ මිහා කණමතිගා එනා බඩ මරුස්වදාන් නුරකාතිරිකමෙන් එම අල්ලාහ්ගේ හදරත මිකුරා දතුරුගා අරුම් මෙන් ගෙන්දාන කොත්තකි තක්වා වෙරික ඒ හේව අමල් ඒ නමාද් ඒ රෝද ඒ zikru කුරු ඒ කුර්ආන් කියුන් ඒ මම්ෆානන් හේවකොන් හිතුන් mihunnan ihsan teriu riwati akhlaq mi arum min midaturuga jindana kottaki ma Allah qur'anu gesbahi kurwani wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab adit yabamihum daturuga kottuli bigannash fa hemme hewgen wa kottaki taqwa ge kotte e buddhi gahulu werne tiyabamihum Allah taqwa weriwash ما النبي حديث في القرآن مي دوها مرت يبامهم تيار واش أول ما بيسنا لما هنگا كم بيكتو ما النبي صلى الله عليه وسلم مي إرشاد دبي الصاب بيكلو إبيكلو نا مدوغا ما الله قرآنوغا وحيكو روافوني رضي الله عنهم ورضوا عنه الله وني إبيكلو نا مدوغا روحي جنة هذه إبيكلو مسفني الله مدوغا روحي جنة Qur'anuge ebekalunge iman kama ebekalunge akhlaga ebekalunge alukama Allah evani tazkiya devaf sahabinna kiyei tanegga heven oy janama e hevaka dimal bar daturu kurabi bebekal nubay tanegga oy janama e nubay ka dura fillawa duwada genne algum minge halaki medu kobat hevkon kamu algum men fahatu fayan abadu borayfu metiben nubayen ojjiya algum minge terem warak gina mihunnan e nubayaka warak gaatanga badeve i warak gina bege halatu ehem jiya algunuge suwalaki aluganda tiebe fulun algun men mi zamanugo mi ule muslimun mi marat tayyarun ma awlaka bodu sahabi nabure emme skuran je kam mi marat tayyarun ekamugo e suwalu kurabbi matiyir sahabin tiebe ami mi marat tayyar washe mukhatab kurabbi e matiyir sahabin ehem jiya miedu algun men e maramedu ghafil wegen ulen algun men mi kum baybay algun hitanga e algun men ge huriya kam ve sevr ma nikamati ma dhaif algun men ga alukan takabbedis algun men ge iman kam bedis evr ma dhaif emeji algun men mi marat tayyaro mattaka ma bodabvis awla wegen ve algun men evr ma burakom asekekku kommegas demma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko debani mi maruwagen da gadi ga kantavegen da goy iga khulasa ngalon geste to badana hasbu qurabani inna al-abd al-mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin ila al-akhirah hamaka shorun Allah ge mu'min ala ena duniya ge damfali hamako ukhrawi hayat ad-datur qura gadi ge behi maru as ena badr qura gadi ge nazala ilayhi malaikatun min as-sama udutukum malaike bekalun ena ge gata faaba wada gannabe e malaike bekalunge moonu tabbani ujala wagenne e kiwe e mu'min ale e rangalu mihe e namadu ko qur'an kiwa nanda fange haggutan adako riwati akhlaga ko mihunna muamala ko rangalangulu mihinge mi hadith ke furton baga man nabiy sallallahu alaihi wasallam mikiyad bani rangalu hewlefa mu'minunna meduga e baamihum marwagen da gadiga emihunna meduga khantabegen dago malaike bekalun udutukum faaba wada gannave e malaike bekalunge moonu fulutavani ujala wagen hinitum maikuge e malaike bekalun wada gannawne e malaike bekalunge appuluga suwarugege kafunun kafunwe adi suwarugege hanutun hanutuwe e fo demmi wada gannawne e malaikatunge e jamaatuge emme is malaikata malakul maut e biruwere wagute
e wagutuga maruwa munda mihaya nota e marang haduru fawa mihaya e manzaruta fennane ehme egadiga emmes beenum wane alun duniyan annan kive duniyega huriruga hame kede kiyade uni wahakatake qur'anuge soti wahakatake hitu gadin yakin kamayakuga qabul kuri mihaku menuwi yan amalan nukure ekamaku amalu nuko yan furasara kuri ya dekolo hedi mihun nabs maruwegen dagadege manzaruta fennan hisabun ena bunane demme mita fashamu ekiye widhi ayatta hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un den ege mihige ganta marwan hindu ena bunane rabbi irji'un e aluge ver rabbe alum mela duniya fonu wade wafande ki kuranto ena duniyega baawru masakke kuri ena namadu noko ena qur'an nukiyawa ena mamme bappe matin handana taala ena ulumi enage amilla duniwi kandatta kaay kuliwar kuluma wazifaya masakkata vefare mikan kamuga ena maruwegen ediya wagutuga ena duniwi gutum wes nokun huri baawru kankan hunnane yagi ena hadam fashafo gen hurdana nunime ena fashafo bodu vefare ngoidana nota ena bannam farafo bodu odiyen ngoidana e masakke nunime ehna mes ewagutuga ena ein evves kamen handana nuhure ena bunani rabbi irji'un ya allah mila alun duniya fonu wade wafande imme kamakattaka ay la'alli a'malu salihan fima tarakt timanna ya nokuddu kollewunu salihu amalta egen amale kurmattaka allah heenuane timanna duniyan alun fonu wade wafande ena mes imme haluboti befulne allah ta'ala argumenna mi devwa fawa ajal mi ajalu hamawma ekuga den evves mihaka e ajaluge fahata kannu deven adi e ajaluge kuriyaka ves mihaka kannu deve argumen beenum vis ena mi bunani la'alli a'malu salihan fima tarakt timanna nukoddu ko hori heo amaluge tereng amale kurmattaka allah duniyan alun fonu wade wafande ma allah wahi kurabani kalla duha ko istihin nuwana innaha kalimatun huwa qailuha ay tiba bunala bahike tiwane kaben nune alun duniya den aw ekive hisabun imtihanu ge marhala ayatu nimifa ay ghaibu kashwa hisabun imtihanu e nimuni algumenna malaikatum miharu fenna nama marwamunda mihage furana hippeve manzaru ghaibu ge higa kankam fenna nama kavvaluge azabu fenna nama naraka fenna nama suruge fenna nama algumen tereng evves mihaga nukerena allah subhanahu wa taala ga amur fulutaka khilafan ulek ema imtihanaki ekantatan hamalulan nufeni algumen allah subhanahu wa taala ga amur fulutaka kiyaman terium e imtihanaki ghaibu kashwa hisabun imtihanu ga bagutu enimuni miedu amalu kurum miedu amalu kurave to balambi madamawti hisaba kitab miedu amalu kurimiyaga qiyam duga hisaba kitabu liweginda kummegas dema allah wahi kurabani wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun den yafahu qiyamata jahannam tibaya wani barzahu ge ekani wari hayate etanuga onnan jehene kitan aharukame alum tereng ebbis miya kannege alum nashuges alum bappamen kuderugo gaburuta veseyoti mahanata kaafamenge zamanu feregen oy mahanata veseyoti miharu e gaburustano ge mahanatan e gaburuta oti kitan aharukame alum nennege etam mahanata kinge boy adi kuriyan ottanuga manaki taalafiya hisaba e gaburutan onnani kitan ha saharukame alum kannege den tibayan oti e qaburuge barzahuge ekani veri hayate ei digu hayaten ei digu hayate duniya ge emme gina kom smiya ko miulani ge agganaka fastolaha haddiha demedu average ko mimmotu ge average umuru e ewa hamaikani mi haddiha hara barzahuge hayata ala kiyale sebenge duniya ge hayate ki mi warak kudu kudu utkol argumen allah ge hadratam mikura daturuga mi marhalata ei mamma ge badu ferege mamma ge badu ei marhala duniya ge haya ei marhala barzahuge haya ei marhala adi yafau
barzahum alun teduwe kabbalon uhrawi hayatam mi daduwas mi komme marhalagi terin imme kuru marhalagi hagigatuga alumne mammage banda duniyage hayata ekkolla fi ai duniyage mihadu kurawagut ko komme gas ena ediedu roy ades kurairus Allah subhanahu wa ta'ala ena fursat nudabban ehme ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawa foni maru as badal kurumge kurin hayatuge faadati yabamihum hegotuga libigannash wa hayataka qabla mautik marumge kurin hayatuge faada hegotuga libigannash komme gas efaw malakul mautuge faano enage bola koluge as madu kurabbe efaw e mu'min e rangalu e hewlefa miha maromunda miha ya mukhatab ko malakul mautuge faano vidaluwe ya ayyatuha an-nafsu at-tayyibah e tahir wegem wa furana yaay eki bene ki rangalu miha e tahir wegem wa furana yaay tiba Allahuge rahmata nukumege gannash ma nabi hadis fulu korawani e harun enage furana enage hashiganda wakiwegen daane fenkam barakum fentikke faabagen daha fasih kamayakuga ei fasih mar gam fasih mar kiwsege zaatuga fasih echennu ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam ekadege faanuge maruge alas kam fuluga ekadege faanu hadis fulu korawamun gendevi la ilaha illa allah ala inna lil maut la sakarat Allah fiwa hagguge ngalukam bebe ehen ilahennuwe hama kashorun maruge sakarazaki mi wara wen hurikamiki mi Allah ge emme lobuti ala man nabiyya sallallahu alaihi wasallam marumatige kare faano hadis fulu kore bas fulu hemjiya marumatiga arumenge halatu innani kihinetto mi amil nafsa kullen je suwal Allah subhanahu wa ta'ala arumenge emme bas faseha he umare minbar qurabash amin kummegas efahuga enage furana enage hashiganda wakiwege midiye enage duniyege haya nimuni hisabun enage kaariga tibi enage aila mihun wara rone mihun waran hitama quran e komme mihe ko se mihage mamma e mihage bappa e mihage mama e kafe gam mihe e bonde bafa mihe marwagenda e waguta ki ei e mihayan hayatu ga annana emme hitam weri wagut ema dirtibin e wagutuga warabboda karnala rone e mihatta ka hitam quran e names ei mu'minek kamuga wani nama marwa hisabun e marwagen dia miha ena ufa quran ei ene ameduga kantatta vegindani waran oga terikamayak ene marhaba kiyen efahuga malaike bekalun enage ruhagen udutakan arawada gannon komme udakun ene marhaba kiye udutakuge malaike bekalun suwal kurabba ma hadha ar-ruh at-tayyibah mi kaakuge furanen hije mi hada mai hada rangalu mi hege furanek man nabi hadis fulu kuramane dunya matiga ene kiyunu imme riveti namun enage nan han uduga komme udage enage nan i'lan kurawen dunya matiga ene vedan war fagiru mihek war balihalu golunu mihek war nikameti mihek mihum mabudu samalukum ene nudi waran kaniveri kongolu mihek ekamuko ene ki mu'mine ehmejiya maruma fahuga udutakan enage furana gendeve hisabun ene warabbodu izzetteri sharafveri kantatake libige midani efaw hanguduge maccan e furana ge veri ilahuge hadratan mi gendeveni efaw Allah subhanahu wa ta'ala mi amru kurbani malaike be karuna uktubu kitaba abdi fi illiyin timan ilahuge mi alage nan illiyin gali uwash illiyin ki ei soruge wanteveringe nantalli uvvetan e hisabun eneya ufaverikan oti efaw bariwat hogoni enage furana alun kavvalan yada kurabban efaw kavvaluga eneya suwal takkurwegen daane tibage rabbaki ko bahiye man rabbuk tibage rabbaki ko bahiye ena bunane rabbi Allah aluge wir rabbaki Allah subhanahu wa ta'ala eneya suwal wevene wama dinuk tibage dinaki ko bahiye kon gotakan hayye duniyega uluni ena uluni islam dina egguta ehma ena jawabuga mi bunani diniyal islam aluge dinaki islam dine
ene aswal wevene wama taqulu fi hadha ar-rajul ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya behegutun ene aswal wevene ene bunane ei aharmenge nabiyya emme fawge rasulay e fawga man allah malaike bekalunna mi amru kurawani waftahu lahu baban ila al-janna enege qabrun enege kavvalun algumme enettaka mi konunu kuda kuda walu yagadaka first foot de foot bawaruge kuda kuda walu nota ha foot tin foot waruge kuda kuda walu allahumma amru kurawani enage kavvalun enage qabrun soruge dorekkeduwa malaike bekalun kihine konfade konkan allahumma laddenode gambani e ghaibuge ka kantattagen ename sah hadis ga khabar de wafa kantatta efu enage enettaka algummen ekonunu kuda kuda walu enage loluge fenun go suswa hisaba e walu allah subhanahu wa taala tanos ko devwana enettaka warat jaga tanos walakamuga e walu wegindan enettaka etam wegen miden hisabum gandu waraka aramuge ena onnan nan allah amru kurawwana enettaka surugege eludan kolan enage kavvaluga tayyara ko devwash adi suruge wantaweringe feran enettaka gens devwash hisabun ena mi edeni ya rabbi aqimis sa'a aluge ver rabbe awha qiyam qaim ko devwande ekibe hisabun ena engene suruge danak emena mi burani suruge diumattaka allah awha qiyam qaim ko devwande ege dunia muddiga mihuriha takdife alumen ufuli eswaruge edige huriha men nidafon nawagutu fatis namadan ena teduwegen danenu te fatis namada teduwani eswaruge edige damwaruge aramu nididu ko damona madan ena teduwani eswaruge edige roda ena sunne roda tan hifani ena allah halal kuravi keim buima ekangan dokon ena e karuhikun tahammal kurani eswaruge edige ena muskule viduhoga maimba fem beli eswaruge edige waragina be ko baamiuge maimba fem nameduga ihumalu zamanega ena enege maimba fem nan emberang la khidme ko dini eswaruge edige ena aila mihun ene ameduga ihanati ko kanta kuriros ena aili gulunta karakka tirive gulunta kanda nuli eswaruge edige emiha ettaka swaruge emiha ettaka kavvaluga swarugen dorekkede swarugege edudan kol tayyara kurevi swarugege feramu ferangenevi ei efada qurbani tabbi mihu ehem veena me bunani ya allah mila duniyega ehuriha takdife tahammul kuri allah eswaruge digenne awha qiyam qaim kodwa fande eswaruge diumattaka kommegas me hadis fuluga demma nabiy sallallahu alaihi wasallam me kiyade bani nuba mihun namedo khantabwegen dago mi be foge irad kurvejja arun menge mirega wahakkolo mi mara behegotun kurkollan me nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawani wa innal munafiq aw al fasiq aw al kafir mi tingo to besaswa munafiqun kafirun no to fasiqun eg mani kiyege terega himini dane muslimun ne kiyaga ngolun bay miyum bes ei fasiqunna munafiqun go waha aswati allah subhanahu wa taala ifada nuba label takun alum salamek ko debash fasiqu kama fajiru kama nifaqum emun namedo kantavegen dago en adoswa man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawani ena enuba mihum duniyage dam fale hamako kohorwi hayata datur kura gadiga emihuge gata bis malaike bekalun urtakum faaba wada gannawa ekamugo mifaru malaike bekalun faaba wada gannawani abajjeveri kamaaykuga moonu tabwani andirivege ujalaka menne hiritumu menne kofa eskorwa foni e malaiketunge appuluga wani narakage kafunun kafun alifanuge kafun wani ekibe emunaki nubakun ulunu mihum allah engi ko tanun emihum hayatuge dostavetugo efo hama malakul mautuge faanu wadagen ekkala mihage bola koluga madu kurban efo mifaru gadafada kama ekuga warugada bahim raddu kurani ya ayyatuha an-nafsul khabitha nubagem wa furana yaay tiba allahuge kofa ya nukumegen annash nabi hadis fulu kurban e furana hashigandun nunikuna gadahadana enames furana kiwe sei allahuge furiyama baruge dashuga waachin insana ge furana ki emando guruna go hikwa yasalunaka anir ruh ebamihun as kadege fana suwal kuriye furana ya behegotun ruha behegotun kadege fana widal washe
ಉದಿ ರೂಹು ಮಿನ್ ಅಮ್ರಿ ರಬ್ಬಿ ಎ ಫುರಾನವಣಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಸ್ ಕದಾಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಫುರಿಹಮ ಅಮುರ್ ಫುಳುಗೆ ದಶುಗೆ ಎ ಫುರಾನವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದು ಕೊರೆ ವಗುತು ಎ ಫುರಾನ ಎ ಹಶಗಣು ನಿಕುಣ್ಣಂಜೆ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕೊರವಣಿ ಎ ಫುರಾನ ನುಣಿಕುನ್ನಾಂ ಗದಹದಾನ್ ದೆಂ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತುಗೆ ಫಾನು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮುರ್ ಫುಳ ಎ ಫುರಾನ ಹಶಗಣ ವಕಿ ಕುರವ್ವಾನೆ ಗದಕಂ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಫುಳುಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ಜස්සವಣಿ ಎಯಿ ಕಾಶಿಹುರಿ ಗಸ್ಗಡೆಗ್ಗ ಫೊತಿಗಡೆಂ ಎಳಿಫೆ ಇನ್ನ ಗಡೀಗ ಎ ಫೊತಿಗಡು ದಮ್ಯಾಗಣ್ಣ ಗಡೀಗ ವೆಗಿಂದಾಗೊಯ್ ಎಗ್ಗೊತೆಗಿ ಎ ಫೊತಿಗಡು ಇರೈರಾಗೆಂದಾಣೆ ನುವತೆ ಕಚಿತ ಮುಗುರಾಗೆ ಬಿಂದಾಗೆಂದಾಣೆ ಎಫದ ವೇಂಗುರಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಏನಾಗೆ ಫುರಾಣ ಏನಗೆ ಹಶಗಂಡ ವಕಿ ಕುರವೆಗೆಂದಾಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಲುಬೈತಿ ಬೇಫುಳುನ್ನೆ ಎಯಿ ನುಬೆಹ ಮರೆ ಎಯಿ ವೇಂಗುರಿ ಮರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಫದ ವೇಣಿ ಮರಕುಂ ಅರುಂ ಮಿನ್ ಎಮ್ಮೆ ಸಲಾಮೆ ಕುರವಾಶ್ ಆಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮಿಮಿ ಹಾಗೆ ಫುರಾಣಯಾಗೆ ಉಡುತಕಂ ಎರುಮಟ್ಟಕ ಮಲಾಯಕೆ ಬೇಕಲು ದತುರ್ ಫಟ್ಟವಣಿ ಮಚ್ಚ ಎನ್ನಮಸ್ ಮಿಫಾರು ಕಂತವ್ಯಗೆ ಮಿದನಿ ಮುಳಿಂಗಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತಕ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಹಿಸಾಬ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕಿಯಾದೆ ಮಫೌಗ ಗುರುವಾನುಗೆ ಮಿ ಆಯತ್ ದೆ ಕದೆ ಫಾನು ಕಿಯಾದೆ ವಣಿ ಲಾ ತುಫತ್ತಹು ಲಹುಂ ಅಬ್ವಾಬುಸ್ ಸಮಾ ವಲಾ ಯದ್ಖುಲೂನ ಅಲ್ ಜನ್ನತ ಹತ್ತಾ ಯಲಿಜ ಅಲ್ ಜಮಲು ಫೀ ಸಮ್ಮಿಲ್ ಖಿಯಾತ್ ಇಫದಮಿಹುಂ ಎಮಿಹುಂ ನಟ್ಟಕ ಉಡುತೋಗ ದೊರಕೊಳತ ನುಹುಳುವೆ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ಎಮಿಹುಂ ಸೂರುಗೆ ನುವನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ಹತ್ತಾ ಯಲಿಜ ಅಲ್ ಜಮಲು ಫೀ ಸಮ್ಮಿಲ್ ಖಿಯಾತ್ ಏಯ್ ಜಮಲೆ ತಿನೋಹೆಗ್ಗೆ ಫಗೆಯಿಂ ವದೆಫ್ ಮದ್ದಾಂದೆ ಎಮಿಹುಂ ಸೂರುಗೆ ನುವನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ಮಾನಗೆ ಮುಸ್ತಹೀಲು ಕಮಿಕೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ರೊಜ್ಜೆವೆಸ್ ತಿನೋಹಗೆ ಫಗೆ ವೆದ್ದು ಏಯ್ ಉಂದಗೂ ಕಮ ಅನ್ ಎಮಿದ್ಯ ಜಮಲೆ ನುವನ್ನ ಯಾಗಿ ಎಮಿ ಆಯತುಗ ಏಯ್ ಮುಸ್ತಹೀಲು ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿಗೊತಮ್ಮಿ ಮಿಸಾಲ್ ಜಸ್ಸವನ್ ಎಮಿಹುನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ಎನ್ನು ಕಿಯನ್ ದೆಂ ಎಫೌ ಎಮಿ ಹಾಗೆ ಫುರಾನವೆಸ್ ಅಲುಂ ಕವ್ವಳ ಮಿ ಯಾದ ಕೊರವಣಿ ಏನೇ ಯಾವೆಸ್ ಮಿ ತಿನ್ಸುವಾಲು ಕೊರವೇನು ಮನ್ ರಬ್ಬುಕ್ ಕುಬಾಹೆ ತಿಬಾಗೆ ರಬ್ಬಕಿ ವಮಾ ದೀನುಕ್ ಕುಬಾಹೆ ತಿಬಾಗೆ ದೀನಕಿ ಅದಿ ನಬಿಯ ಬೇಗೊತ್ತು ತಿಬಾಬುನನೆ ಕೀಕೆ ಹಯ್ಯೆ ದುಣಿಮತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ನವೆಸ್ ಮಿ ಸುವಾಲ್ ತಗೆ ಜವಾಬು ಹಿಂಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ವೆಸ್ ಬುಣೆ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ದೀನಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನೆ ರಬ್ಬಕಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ಮುಹಮ್ಮದು ಗಫಾನಕಿ ನಬಿಯಾಯ್ ಏಕಮಗು ಎ ನಬಿಯಾಗೆ ನಂ ಫುಳೆನ್ ನಸಬು ಫುಳೆನ್ ಎವ್ವೆಸೆಚ್ಚನ್ನೇಗೆ ಎ ನಬಿಯಾಗೆ ಸುನ್ನಂಗೆ ಈ ದಣ್ಣೆಚ್ಚೆವ್ವೆಸ್ನು ಎ ನಬಿಯ ಉಳುವಿಗೊಂಗೆ ಈ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮೆವ್ವೆಸ್ನು ಎಂ ವಿಜ್ಜಿಯ ಎಫದ ಮೀಹಕ ಕಿಹನೆತ್ತೋ ಕವ್ವಳುಗೆ ಸುವಾಲುವೆ ಗಡೀಗ ಈ ಜವಾಬು ದಿನುಮುಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನುದೆವ್ವಾನೆ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ ರಬ್ಬಕಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ಬುನಾನಿ ರಬ್ಬು ಎಂಗಿವಿ ಗೊತ್ತ ಹಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಿಯವಳವೆಸ್ನಾಳ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕೊರವಣಿ ಎಮೀಹಾ ಎ ಸುವಾಲ್ ತವೆವೆ ಗಡೀಗ ಏನಗೆ ದೆಲೋ ನಿಕ್ಕುರಿ ಮಚ್ಚಂಗರ ಬಿರುಗೆಂ ಫವಾಹಾಲು ತುರುತುರಳಾಳಯನ ಗೋಮುಂದಾಣೆ ಲಾ ಅದ್ರಿ ತಿಮನ್ನೆಗ ನೇಗೆ ಸಮಿಅತು الناس يقولون كذا وكذا ಮೀಹುನ್ ತಿಫದೆ ಎಚ್ಚೆ ಕಿಯಾತಿ ತಿಮನ್ನ ಅಡುವೆ ಹಿಮ ತಿಮನ್ನೆಗ ನೇಗೆ ಕಿವೆ ಎ ಜವಾಬು ದಿನುಮುಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನುದೆವ್ವಿ ಎ ಆಯ್ಗುತಂ ಅಮಲು ನುಕುರಿಮ ಎಮ್ಮ ಅರುಮೆನ್ ರಬ್ಬಕಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ದೀನಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನೆ ನಬಿಯಾಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನ ಬುನಾಯರುಗ ಎ ಬುನಾ ಬುಣುಮಾ ಎಗ್ಗುತಂ ಅರುಮೆನ್ ಬಜೆಹೆ ಅಮಲು ಕುರೆಬೆ ತೋ ಬಲ ಏರು ಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಿ ಬಿರುವರಿ ಹಾಲತುಗ ಕುರೆಬೆ ಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ತಿನ್ ಸುವಾಲುಗೆ ಜವಾಬು ಅರುಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ದೇವೇಣಿ ಅಮಲು ಕೊಗ್ಗಿ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಎ ಫೋಗ ಎ ಸುವಾಲ್ ತಕ ಜವಾಬು ನುದೆವುಮು ಅರುಮೆನ್ ಎ ಕೋನು ಕೂಡ ಒಳಗಡು ನಬಿ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕೊರಬಣಿ ಬಿಂಗಡು ಆಸ್ ಏನ ಫಿತ್ತಾಲಾನೆ ಏನೆ ಎಕ್ ಕಶಿಗಡು ಅನೆ ಕಶಿಗಡುಗೆ ತೆರೆಯ ವದೆಗೆ ಮುಗುರಾಗೆಂದಾನೆ ಬಿಂಗಡು ಆಸ್ ಏನ ಫಿತ್ತಾಲಾನೆ ಅದು ಏನಾಗೆ ಕಬುರು ನರಕೆಯ ದೊರಕೆಣಿಗೆಂದಾನೆ ಎ ನರಕೆಯಾಗೆ ಹೂಣ ವೇಂಗ್ ಏನೆ ಲಿಬಿಲಿಬಿ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಕಿಯಾಮತಾಜಿ ಹಿಂದೆ ಅದು ಏನ ಉಣ್ಣಾಣಿ ನರಕೆಯಾಗೆ ತಮ್ಮದಿ ತಹುಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಅಲಿಫಾಣುಗೆ ತಮ್ಮಚ್ಚೆಗ್ಗೆ ಹಿಂದು ಏನ ಗೋಮುಂದಾನೆ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಲಾ ತಕಿಮಿ ಸ್ಸಾ ಏ ಅಳುಗೆ ರಬ್ಬೆ ಕಿಯಾಮ ದುಹಗೆ ಕಿಯಾಮ ಕಾಯಿಮ್ ನುಕುರಬ್ಬಾಂದೆ ಎಕೀವೆ ಏನ ಹಿಂಗೆ ಕಿಯಾಮೆಂಗ್ ಅತುವಜ್ಜೆ ನಮ ಕಿಯಾಮತುಗ ಅದಾಬು ಏನೆ ಮಾ ವರುಗದವಾಣಕ ವಲ ಅದಾಬುಲ್ ಆಖಿರತಿ ಅಶದ್ದು ವ ಅಬ್ಕಾ ಅದಿ ಆಖಿರತುಗ ಅಜಾಬು ಗದಫದೇಫ ದಾಯಿಮ ದೆಮಿಗೆಂಬೆ ಎಮ್ಮ ಅರುಮೆನ್ ಮಿ ಫದ ವಾಹಕತಕು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಗಣೆ ಮಿ ಲೋಮರಾಲಂಜೆ ದೂಹಂ ಅರುಮೆನ್ ತಯ್ಯಾರು ವಾಂಜೆ ಅರುಮೆನ್ ಬೇನುಂ ವಿಯಸ್ ನುಯಸ್ ದುನಿಯಾಗೆ ದಂಫಳೆ ಹಮಮಾಯಕು ಅರುಮೆನ್ ಲೋಮರಾಲ ಮಿ ದುನಿಯಾ ಅಲ್ವದಾಉ ಕಿಯಾನ್ ಎಫೋಗ ಬಾಕಿ ಅರುಮೆನ್ ದುನಿಯಾ ದೂಕುರಿ ಎಚ್ಚಕ ಉನ್ನಾನಿ ಅರುಮೆನ್ ದುನಿಯಾಗೆ ಹಯಾತುಗ ಹುರಿರು ದೂಕುಫಾದಿಯ ಹೇವ ಅಸರೆ ಎನು ಎಬ್ಬೆಸೆಚ್ಚೆ ನೋನ್ನಾನ್ ನಬಿ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕೊರಬಣಿ
ಮಯಿತಾಯ ಎಕುಗ ಮಯಿತಾಯ ತಬಾವಗಿನ್ ತಿನಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಏನಾಗೆ ರಹಮತ್ತಲಿಂಗ್ ಏನಗೆ ಆಯ್ದ ಏನಗೆ ಅಮಲ್ ಹೇಗೆ ತೆರಿಂಗ್ ದೇಚಂಗ್ ಏನ ದೂಕೊಫ ಎಂಬುರಿದಾನೆ ಏಯ್ ಏನಾಗ ರಹಮತ್ತಲಿಂಗ್ ಏನಾಗ ಆಯ್ದ ಕಿದಮ್ಮೆ ಲೋಬವಿ ಕಮುಗ ಅವಿಯಸ್ ಎಮಿಹಾಗೆ ದರಿಫುಳಕ್ ಗಾತವ್ಯಸ್ ಗಬರುಗೋಣ ದಿರುಹುರಿ ಮಮ್ಮೆಕು ನೇರೇನು ದಿರುಹುರಿ ಬಪ್ಪೆಕು ನೇರೇನು ಇದೆಂಗುಳ ದಿಮಫಿರಿಮಿಸ್ ಕಿದಮ್ಮೆ ಲೋಬವಿಯಸ್ ಮುಳಿ ಅಬದಂ ಎಕು ಉಳಂಗ್ ಕ್ಯಾವಣ ಕುರನ್ ಎನಮಸ್ ಕಿದಮ್ಮೆ ಲೋಬವಿಯಸ್ ದಿರುಹುರಿ ಮಿಹಗು ಕವ್ವಳ ಏನೇ ಕುಗ ಕವ್ವಳಗೊನ್ನಾಕ ಎವಳಕ ನುಫಾಬಾನ್ ಎಮ್ಮ ಏನಗೆ ಅಹುಲುವರೆಂಗೇನ ದೂಕೊದ್ದಾನೆ ಏನಗೆ ರಹಮತ್ತರೆಂಗೇನ ದೂಕೊದ್ದಾನೆ ದುನಿಯಗ ಅಳುಮೆಂ ಸಕರಾಜ್ಯ ಹಿ ಸಮಾಸಾಕೋಣ ಎಮ್ಮೆ ಅಳುಮೆಂ ದೂಕೊದ್ದಾನೆ ಮಿ ಹಗೀಗ ಗಬೂಲ್ ಕುರಬ್ಬ ವಯಬುಕಾ ವಾಹಿದ್ ಏನೇ ಕುಗ ಕವ್ವಳದ್ದಾನಿ ಎಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆ ಏನಗೆ ಅಮಲ್ ಈ ಅಮಲು ರಂಗಳು ವಜ್ಜೆ ನಮ ಏನಗೆ ಕವ್ವಳುಗ ಏನಗೆ ಮುಣಿಫೂಯಿ ಫಿರುವಾದಿ ಏನ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಏನಾಗೆ ಹೇವ ಅಮಲ್ ತವ್ವಾಣೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವ ಅಫ್ವೆ ಏನಗೆ ನಮಾದು ಏನಗೆ ಬೋಲ ಹಾಕೊಳ್ಳುಗ ಮಡುಕುರವ್ವ ಎಸ್ ಏನಗೆ ಜಕಾತ್ ಏನಗೆ ಖಣ ಫಳಿಗೆ ಮಡುಕುರಾನ್ ಏನಗೆ ಸೊದಗ ಏನಗೆ ವ್ಯಾಫಳಿಗೆ ಮಡುಕುರಾನ್ ವಶಯಾಗಿ ಏನಗೆ ಅಮಲ್ ತಂಗೇನ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕೊದ್ದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಚ್ಚೆ ಅವಳು ಮೆ ಕಬ್ಬಳುಗ ರಕ್ಕಾತೆರಿಯನ್ನು ಕೊದ್ದೇನೆ ಹೇವ ಅಮಲು ತಫಿಯವ de marwegen di mafawgawas algun men manfa kurune bayin amal tange bahuri algun men duniya matiga ifada amale kuffa wanama algun men kavwalu gotas duniyaga hure amal ta kuramunda fada ei daimi gotega sodaga daimi gotega algun men sawab libi amal takinge ege terege ekkamaki ei emme furtama ena ma nabi hadith fulu korwani idha mata al insanu inqata amaluhu illa min thalath insana marwegen di mafawga tinkamakum menwi enaage amal tam medugenegende ekkamaki ei sadaqatun jariya ena duko fadiya sadaqat demiginda faada hore gotegga ena duko fadiya komme secche mihunna faada wa gotegga ei hospital ega hadiya kuri wheelchair ekkamuga vis ei ena andir magegga lighting haru kolla mihunna fasiha koddin mattaka ena maguhinga mihunna fasiha kodden haru koddin ekkamuga vis demiginda kommes mihunna manfaen huri femwale baykan aladin kamuga vis adha fahak kollen beenu miholuga argumenge mi fahatuga femwale hadiya kurawam beenu fulwa be fulu vejjiya innana fome e fom furali meradu kuru vejjiya sodaga jariya gotuga femwale tayyar kurumuge e fursat e be fulugan argumen fahi koddena fahatuga ewa deskuga evani fom e wada ganna waruga shawgurikan huri be fulu hurijiya e fom fil kollima iradu kuru vejja argumen sodaga jariya e be fulugi namuga ei Bangladesh ke Rohingya muslimungula sarhadduga iradu kurvijja bina koddigidan devana kamaka sodaga jariya ekkanta devana kamaka hadis fulu kurawani aw waladin salihin yad'u lah ene taka he dua koddene dariyen en duko fadiya ege faada qur'an ena maru efotus aw ilmin yuntafa'u bi ena duko fadiya faada qur'ani wi ilme kum mispotel yedi fadiye kudintaka akur das koddi fadiye fatiha surah das koddini kumres he ilme kudinataka das koddini e komme hame kene dini ilmen nu duniyawi gotumus alif ba ken das kodinas abcd das kodinas hisabu ilmu das kodinas faada hu ilme ena du ko fadiya mi tinkan to go faada qur'an ena kavwalu gotas ema alban duniyen diumuge kore mi fada komme sekkame sodaga jariya bis he orangalo salih dariye bis adi faada qur'an ilme du ko fadis ege man faaru men qur'an nimmalum kurin hama alon kudu kudu wahage tiwe funna kiyadi fun nimmalani edu hegga Ali Gifan wadaganawani sahabin nayakuga gaburustanak wadagin e gaburuga mahanataka mukhatab korwa vidalwani e qaburuga ahluwere nev ya ahl al qubur mal khabar fikum e qaburuga ahlur nev kubahiyat yabam hunge khabaraki sahabi marbudan haramij e mahanataka mukhatab ko wahaga takam fi tem dannawani e gaburuga ahlur nev timanname kalemen devunga khabaraki medu kalemenge getahuga hem bayke ulani kalemenge terem bayem mihunge ambin medu ehem mihunna kaveni guffi kalemenge mudata medu warta mudalagotu ehem bayke mudata beenon korani e qaburuga ahlur nev kalemenge khabaraki ko bahiye den Ali Gifan sahabi na dimange buru wadagin vidalwani timakale Gifanan hingi wadagannawe e mahanatahuga mihun wahakanu dakkanak henekamaku dannawan hiye e mahanatahuga tibe mihunna
dirtibin nan emme jumle bunan Allah fursat devya fi nama ebami hungi jumle ka wani dirtibinna den message ka wani wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab dirtibinne tibami hun daturge kottu dibigannash Allah ga hadrat at-tikura daturge emme he kottaki taqwa verikam buddhi ga holur neb tibami hun mi daturge kottu taqwa verikam ikkurash kottu jama kurash mi devvi argument na bara bodu message ngai gato dirtibin argument dena message ki hamagi gato bas emme halobeti befurne argument do maralan je duwa sawm go kuring mi marang argument tayyar wanje maraki wara wen hurich maru emi ha baddal kura hisabun emi ha devna fursat nulibe anu duwa ki argument emme nakibus mara tayyaro mattaka masay kura baykamuga Allah subhanahu wa ta'ala levu argument maraki fasiha marek gotuga Allah subhanahu wa ta'ala levu argument maraki argument na rahat kamuga ufal kamuga Allah ta'ala levu argument nuba wen huri marakun argument emmen salama kodevu miha samalo wa kurkullana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته अब सवाल है जवाब में कुड़कुड़ कुछ पढ़ देना हम सवाल जवाब